Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalempong ilakai football ke Balapenya, daka Pendeng Umyong Sports Association of Mairang Civil Subdivision, ke baju penlong menlaus nam, nadu benai jeliu hadu unai weng, nadu belas dang yaka haus nam araja katnyo. On sa pensange no shwa mentaus nam araja arpau, nakadaw ka jing yaki ustan, ujing pang coronavirus, hakani ke jela. U Presiden Jong Keseng Pendeng Umyong Sports Association of Mairang Civil Subdivision, ubak Globus Basayamon, ulai tu bakidan hadu san pusau tuli, ki affiliated club ki balai shementa hakini ki league tournament. Bakan top yaki katsau tuli ki club jong ka under 15, kat andreu tuli ki club jong ka second division, kan reu tuli ki club jong ka first division, bat prat tuli ki club jong ka super division. Ya kani karai ban persangya no ya baro ki league tournament menta usnam araja arpau, lashem ha ka jelang ka bala pelong ha ka arpusan terek menta unailar arajar arpau, ha Tirot Seng Memorial Hall Pendeng Umyong Mairang. Jing ekran ke bangilai tai bha nak benta ke league tournament ke bangilai dan pelong mentau senam ki nok kam ki members jong ka asion darwai jumut mulai penpau bahagian kenti pemerintah min hab ane sangai iswa dan pelong ya ane ka league football tournament ki bangilai laju yat di Port Belagat ngadu ka under 15 second division, first division, but super division. Nakadaw jong kajing purstat jong nipang jingpang COVID-19 lani coronavirus. Namar pangikwa balag nungin kwa manbo ya kanu kajing LSC hagbede bat player iban isi menta hagni tournament. Kampat long ka direction ru nakalyang jong ka keyboard beri kami bangin pelong yang di tournament namar nyiru bang yang Jepang coronavirus dan nak ustad kam tamme ha kenika jaka bangin than ke jungiru kumju tidak kau kecing mon hadin bangilai tai ha impwa wanbu ya kanu ke jing ha kebedai bat the organizers bat kam tamme ki teams ki ban session menta namar Kembalong hak asosian kajami Pendemang Sports Association ladon hadu sang pesawat teliki tim kapakan top ya kat pesawat teliki tim jangka under 15 kat reu teliki tim jangka second division kat reu teliki tim jangka first division prateli ka senior league kepada ka super division te ngimpa bakan mi kanu ka jing bat ngisung thu sha ba yang tahi karang sitom yang ingin pelong ya kan tournament kembali lam wiki district association untuk yang jelam negara yang kejungi persekawai ru kalau senjinge yang ingin se mengin wa digelat lenti mengin fun lan bangin pentelun financially ha beda ibat kini tournament ki bang pelong ha kan ka marang civil subdivision kejungi berapa wai tidak kawai kejumot hadian kejungi tai seni bah ni kwa ban hai ke jing penting perlu batikna sabarok ya affiliated clubs jong ka nika Pendemang Sports Association of Mairang Civil Subdivision ba mentau senam ni senam araja rapho ngin ha ban pensangai iswa ya ke jing lekai ka bede kini league tournament ki bang ide ban pelong kembali pelong ki kisan lese por banwan ngin sanang epek bena ke banjia Idwairu, ikarman skamru ba unik yang Jepang jano bat bagari kajungi kan marno ijing light yang Jepang kena mengilang pentelun ni kamu tiba fair kam tam sports activities kibat ni pelong hakini kipor kam tam agni Mairang Civil Subdivision kajungi tidak kau ijing mon ka PSA ka ai ka jing kublai ka bakarpang ya baro kam tam itu di balas akta unik yang Jepang barang jindong dekat ke jung blai kinum randian kinum dan kinum dong jing apatin kin sanaya blai kena mengurung pelat no iki nang kan jing pang bat ya kari ke jung ini berapa